Ya wali hasanati ya rafi'a darajati kafir anni adzunuba waghfir anni sayyiati ya Allah mugi laraskan kasae yang paparinkan ya Allah anu ngangkatkeun darajat abdi lurkan mugi ka sangi paratan kana dosa perdosaan sareng mugi mumurahan ngapur dan kesalahan anta ghafarul khotoya wa dzunubil mubiqati anta satarul masawi wa muqilul azarati Gusti Dat nu hampuraan kana sugri kaalpaan kana dosa lillautan anuma wa kaanjuran istidat tukang nutupan pirang-pirang kaawanan Gusti mohon kaabotan ngapunten kasepatan alimus sirri wa akhfa mustajibu da'wati rabbi farhamna jami'an bijami'i salihati anusahabat kauningan amalinu langkung samarna Gusti ijabah doa ka makhluk bangetnya anak ya Allah nu malaman kuasilah kesolehan pamugi ngawalatrahan gurama ku kabungan wassalatullahi taghsha ada tariri suturi marhaban Ahmad al-Hadi Muhammad sahib al-wajir muniri salawatun kagungan kana wadiya tulisan sadaya bilangan mugi ajantan minuhan kakangjeng Rasul utusan Muhammad panuduh jalan maraban anu pinuka eban raina caan sinaran marhaban sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam ya Allah mugi Gusti paring rahmat nu utami sareng hormat kanjeng Nabi handakanten kula wargi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam